Irwaro rya Buhozi Health Center 3 nirishanga umugombora ya Busanza kandi nirisiye buhereza abantu abakurwa mu byanga bitari mwe na bimwe nko kurwa mu bicweka bya Bufumbira North hamwe n'ishaza ya Bucimbiri. Irwareri niritunga barwire barukurengana na batano buri izoba kongo bwa hati tirine mashanyarazi bwa nyuma y'enkuba kutera line z'amashanyarazi. Umwirimo bwa hato guriya hirwareri nigwerarikiriza abantu abarukutunga buhereza hirwareri habwo kuba abashaho mu bwire bw'ekiro nibakoresa za tocho bwa hati. Natwe turikubona musaidi ya Mugoti nta mashanyarazi ntaki n'imihare ni mibi kandi turenda ngo kureba nko turikuzana mu rwayi ukashanga bari kuheka nyinjoro n'abantu basinze bagize ki ukenda ko kutura umuntu hasi habwinzira nk'akace kacu mu rugo rwacu ni Kibugu turwabazwa no kuba batuhaye irwaro Kibugu kandi tukabura umuhare gwaje turi gutora abayobozi beza tibaduha umuhare. Rero barakuheka nk'umugore ufite inda kuva iriya mu muruka gwa Kibukuzi no Buhozi nakagendo barakugera mu nzira umugore akaruhira ubusa nanginda ikavamo nanga sinko bakaheka nk'isa 8 bahetsi amasaha gagiye ubunyere bwagiye n'umugoyi bakamukubita hasi. Jona nyina mahoro mutura w'Igombora ya Busanza nagira ngo embere y'abantu barukurabamo ahirwareri tere nungi nakace. Kibazo cyo dufite ku rwariro rya Buhozi ni ikintu cy'amashanyarazi turukuza nijoro umwijima tucanye ubutoki tukarara mu mwijima none twari tufite wadufatiyeho harimo ibiti bitafite amashanyarazi nayo twari tufite wadufatiyeho anarebo Katare yari yashizemo amashanyarazi none kuba yagakubise ubu turi mu mwijima. Oyira amashanyarazi Jona nyina mahoro mutura wa Busanza nagira ngo hona nenguto ezurkusi abantu ahirwareri ziri mu mberambi. Iyo tugize uburwayi hari umugore utwite ukuza kubyarira hano ku rwariro rya Buhozi n'ukumuheka ku ngobyi kasanga abagabo bateye ifirimbo nijoro turi kubona babashize ku rutugu bakabatura hano i Buhozi. Bitewe n'iki? Bitewe n'imihare mibi. Nta mihare dufite. Robert Kamari urukura akakiko karukwebembera irwareri nagira ngo obuhereza bahirwaro nikisasa munonga atesha babona bucuru kwataho kwimukiramo hamwe bakatereza inshonge ziri ahirwaro. Iri rwariro kuno kubwa kuba kure ntibatwibuka kubwa basaho bariho ni bakeya nta kuntu batwibuka. Twagerageje kwandikira offices zose nk'agakiko ka Shumiki dusaba basaho na n'ubu ngubu abasaho bariho ni bakeya cyane ntaho bari guhaza irwariro kurifasha. Abo bifasheho nyabuna mwibukira irwariro turi kubona turi kure natwe turi bamwe mu ba government dukorera government tugatanga imisoro tugatanga ubururu ariko sindura impamvu ituma mutatwibuka. Warukurirwa reri turiyamureba Muhammad nagira ngo no bwa hati bakitegereza abo bushobozi kora hanshonga z'irwariro aharumwa amashanyarazi abakozi bake nezindi. Waza mugani mu rwariro kutomperanya na Buhozi turi kuri munono tukatera umuranga tunabanya tukoraho konkaniye uyabadno bakuba waza kura muresho y'abakozi n'ikina hano abastaff n'ikina hano abanasi well for me is what to be we are very okay konkaza departments ahapana ahabye ntambara turiyamureba najangwa abarwira barukuhabura kuzahirwa rero hango kuraguza nabashanga ubuzubukwikayo bwo kugira ngo enguto ziri mu mberambe munonga imihanda ijoremo enyuma ho umuhanda batiza barajya mu tractor mu kuba amaze kurajya mu tractor injura ukabura ubwire bw'injura yawe munongo umuhanda yagushishamye no kwa wasi singa no kuba gushandi so konka tutwa rifaro ubure bwinjiye badriva baregedesere akora imihanda nini no kugenda mukora gasha kwa Doniatirwe.